bakuru be byara 32 omuri Rwamabondo Town Council omuri Kajara Ntungamo District erizoba nwe batereberagano okuza kutandikiraho emirimo yabo. Here in the name of the Almighty God, that I will be faithful, and true, bear allegiance to the Republic of Uganda. Aba batandika kurahira mu Rungereza bit Rwahika rwabasere bahande. I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Nabwanyuma basharamo kurahizibwa omurunyankore konka narwe rwabaremo kushoma. James Kanyabatita ndahira umuzina rya Ruhanga ndagansa itine mu byaya kundu kwija abandi babanu batetema obwe bugambo bari kufitana nkemberenje. Nindahira umuzina rya Ruhanga nindagansa nuko niwo kashekire nasani nindahira umuzina rya Ruhanga nindagansa ntindi umuryaje. Anet Karungi meya wa Rwamabondo Town Council yashaba abakuru bebyaro abarahizwa okwerinda okoresa kube stamp. Twabagambira ebintu byo kushanga babaha omwene babaha muri kituga bakasayiningira endagano z'amataka. Omuntu muno yabana rya roni okashanga natera stamp ekibanja kimwe ombantu bingi mwene abajangu ebyo bintu nibihenda amateka Hata ochamanyisa ngo mwine executive powers kuri hansi mu myanya yanyu. Judiciary numukimangu muri y'abaramuzi. Hati muri y'abaramuzi mwine koti. Azo muntu okuba ine koti wena nabariki umuramuzi. Bamwe mu ba LC1 chairman abarahizwa baraganisa kutungura ebyanga byabo. Kandi nindaganisa kubahereza okurigirira okumwampagire ninza guma nimbakunda kandi nahankora ninza kweyongera. Baraganisa kugira ngo nza kwataniza hamwe ahabwentunguka y'ecyaro kitu. Nko butosha ukuntwe nimbagambira ntwetenga amizi twetenga ubuyonjo mu makagitu ntuza kusimba hensera kurengwe kintu cyo twakikora. Antera kandi nza kubakorera no burungi kandi nyenda okugira ubuyonjo umutawuni yanjye yakamuganga kugira mu ubuyonjo kureba ngo nakora nabo kandi nabaretera ebiri kugira ki ebitine bitukwataho okurahiza abakuru bebyaro kuriyo no kugenda mu misho mu district ya Ntungamo. Gashakwa Elias Rutugusa.